الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا صيح عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتظر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. هيدا يدعو الله سنجد تبغل بنو آدم tawi wawari wadde hay yahude yehi hade jaga jono wawi yawde bawɗum allahu tabaraka wa taala dandi jaatigi makko annabi ibrahim bone yiite nge hefiraɓe huɓɓannomo yiite nge wontanimo e ɓuuɓol tawi kadi ɓuuɓol ngol sifa maggol ko hisnaygol wona ɓurtugo sakawna waɗa bon jangguirɗen ko sotol ambiya ɓawo ɗum annabi ibrahima woni telen duuɓi temedere woɓɓeni tambanɗe jeenayi o jiidaki himo faala heɓude geɗal jom moƴƴo ko lontomo ka diina o wi rabbi habli min assalihin allah ɓederekema okkam ɓiɗɗo jeyaɗo e moƴƴuɓe rewoɓe ma irem allah wi fa basharnahu bi hulamin halim min weltinirimo dañugol suka muñuɗo ko ɗum annabi ismail karawo ko ɓeyni ko fi'i wonɗon ɗo hakkunde toragol ibrahim e jaababuye on o yaali goɗɗum kadi lombaki ɗon ɓeyni ko fiyon ibrahima jaaboraki nokkugo on naali rabbi habli bi hurmati hokkam be haqqe bi hurmati bi jaayo yaadu o en naalɗo hokkam barke annabi adama maɗum hurmati annabi nuh ko allahu directement woni ko tori allah yo kiim oɗo bobo noon yeehi ha o heɓi ɗeɗen duuɓi 17 falamma balaga maahu sa'a tawi joni o yettike wondugol e baaba makko wawugol ɓe wallitagol e golleji ɗe gandine fof si ɓooyi o tigi jiidaki allah arsikima ɓiɗɗo gorko o wayimo wallitade yogay golleji ara ɗum no fotino weɗi musidɓe julɓe joni noon neɗɗo dardo to jaatigi mum mana o waɗaymo test allahu tabaraka wa taala holli annabi ibrahima e ɗoyngol o ɓenni ñande jeɗɗi donkin himo hirsa oɗo ɓiɗɗo ma kaymo hirsa annabi ismail o fino miijiti ɗum ɗo ko ni ɗimmiti tammiti tawi ɗo joni alaka sowɗo o noddi ɓiɗɗo makko wonde ya bunayya o noddirimo noddandu yurmede o wi kayo ɓiɗɗam innino min dey ara miɗo yiya o innani ra'aytu o inni ara fiilu mudar miɗo yiya e nder ɗoygol ɗam min dey miɗo hirsama nani ko hondu yiwɗa an kadi ndaari ko hondu yi'uɗa e nde feere nde mi yiiro e goɗɗo inne ɓiɗɗo mum mo duuɓi 17 armi hirse hayso komo duuɓi jeego hande o diwari baaɓe so tawi ɗum woni gonga ka
wallahi aya on wede kadi fi tarbiyatul awlad fadlu tarbiya kural newgol ɓiɓɓe men ɓen ka dina l'islam arana ñammingol ɓandu ndu newgol ɓandu ndu ñaamu janda annabi ismail o wi ya aba ifal koyo baba ma tumar ko yamiraɗa ɗen darɗo kadi needi ko ɓiɗɗo yeɓari baba o innali ya aba ifal ma ra'aytahu fi manamika ɗum ko yira kaɗoygol ma o yaari ɗum sabu andugol ɓiɗɗo baba en makko huwata sona ko yamira o kala ko ɓe tarbiya ɓe ɓe inni ɓe nguureji men ɗin yoɓe yiɗir en yoɓe nanir en yoɓe andir en haalugol gonga e wurugol gonga so wiɗi rawni ko pen ɓawli ko kis ɗo wojji ko joyi ara ko noon ɗum ɗo aɗa kala koɗo ɓinno ko baba haali ɗum ɗo sikki ala nder to o wi baba waɗu ɗum ko yamiraɗa so tajiduni inchallahu min assabirin a tawi wallahi si allah jawata komi muññino hirse goɗɗo hiɗen andi noon annabajo ko kadi tawaɗo ulul asme o wino ɓiɗɗo makko on aru ƴawa ka laana ɗo o allah dandama noɗagol o wi mimmi yahay ngoya felloto annabi ɗum no ɓiɗɗo makko yo ar o ƴawa ka laana o daɗa ɓayde ɓiɗɗon tawi needi ndin no manki ko ɗum hiɗen andi kadi ko kadi ndi immorno ka si fi misal debbo bonɗo no waɗede fimu alqur'an o saɓɓiɓe ngo annabi nu haray eɗen to allah yo allah moƴƴina ngal haaliji ɗin fof teddini kadi kadi nguuri sonnaɓe ɓe yoɓe wakkilo ɓe dañana umma on karamo ko ɓe jambaroɓe kadi islam gaynoɓe haaju yumma annabi ismaila wayru muññino hawkoya makkatal mukarram o yii ko dañi kon ɓe ngo annabi no wayi dardike moodi mum janfitike mo wi kan kadi ko o heeɓi kon ɗum ɗo wona dañal no waddane yiiri moƴƴa o wi ɓiɗɗo makko on aru ƴawa ka lana ɗo allah dandama yola o winde kanko watta allah hakkimo jangguide noon ko suratu Hud nden joni noon annabi ibrahima wayri ñiiɓi laɓikin ka dande ɓiɗɗo makko on ko ɗon e ɗon allahu azza wa jalla noddimo wa nadaynahu ayya ibrahim ɓaɓi pelle ko saddaqta a gongini arruya koydol ngol yiwɗango komin tigi yamirma ko ndardagol ma hada ibtalahu min allah ko nen ñande annabi yani jibril sallallahu alayhi wa sallam addoyi sakari baali moƴƴi wettinde ka janna o addi ndin ɗon sakari baali ɗum ɗon sottira annabi ibrahima waɗi ɗo mo fadaynahu bi zibin azim haray famen ɗo kalima fida'u dey ko si goɗɗo waɗi bon nder tawi ko ma o soke ma o ware taw ko ma goɗɗum itte so hetto ko ɗum wiyete fida'u sennidiren kalimatul qur'an allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd haray o yirti ndin ɗon sakari baali amma qissa fi mayri ɗum yonanta e waɗuto wala golleji ɗin no ɗuuɗi kadi e ñalaɗo ndi haray musidɓe julɓe annabi ibrahima alayhi salatu wassalam allah sottiri oɗo gueɗal jo makko annabi ismaila ndiɗo sakari baali ɗo waɗi ko ɓuuri moƴƴinde ko ngalayyaji yo o tigi waɗu sakari baali kadi hara koji tappaka ɓuuri siɗin ɗon noon ala waɗa noon awa joni tappaɗi ɗi siɗin ɗon kadi noon ala waɗa noon joni deyɗi so ɗum ɗon ala yaha ka beyi so ɗon ala yaha ka nayi so ɗon ala yaha noon joni noon ka gueɗoɗi ɗi sartiji ɗo noon layyaji ɗi waɗi sarti mana sarti ko ma ndin haray dagota ko waɗugol neɗɗo layya ka sengo baali gi heɓaɗi lebbi jeego ina lebbi jeego naɓi dow enen ga noon mi tangini baali gone ɗum lebbi hay hittane tawi koye fandide no waɗi leydi sa hollama baali gi lebbi jeego a tawi ko mawdi amma ka beyi sellata waɗem layya mbewa mba heɓaɗi hitande amma ka sengo nayi ko manageni heɓa duuɓi ɗiɗi ga on kuma ñaɗum kum ko fokkitani tati ka gueɗoɗi ko mamba heɓa duuɓi jowi no fokkitani jeego haray ko ɗum ɗo woni ka sengo ɗiɗo layyaji ka sengo duuɓi amma ka hisugol dammal ngol yani gablas yani hasa amma no e dammal ngol sa heeɓi baali hara ka sera yitere ɗo no ɓawli ka sera hunduko no ɓawli ka koppi no ɓawli ka kormonje no ɓawli haray ɗum ɗo no moƴƴi sabu hadisa aisa on ko ni de laaɗo sallallahu alaihi wa sallam waɗi ko sifa ngiiɗo baali wonno ko ɓe waɗi yew ka sahih muslim temeɗɗe jeenayi wulure temeɗɗe jeenayi capanɗe jeenayi e jeɗɗi inchallah haray noon musidɓe julɓe so tawi ɗon guinɗo ngeeɓaki ella ala heɓo tum sellungi hara galaɗi ɗin taƴa noppi ɗin taƴa kadi ngi laƴata sabunama noon kam watta maali ka deftere ka o harta kitabu dahaya babu ma yunha si innama kitabu
ko hunde moɓidirde daɓe ɗuɗuɗe sertude amma sinama baaba ko dammali yewtugal fi hunde hertide wote ɗum sendiri kitabu wa ba oɗo sanadu makko on ɗo no wiirɗemo non nanen o wiyete ɗo yahaya yewti imam ma wa kazalika wiyete amru ibn al-haris kadi yewtimo o woni o yewtimo on tuma on kadi jetti Hubay ibn Fayyum on kadi ɗo jetti sahaba wiyeteɗo Bara Abdul Aziz ɗuri salatu hadi o landano fi ɗum ɗo nelaɗo sallallah sallam ɓe landama ko wonɗum waɗɗo layya rentoto enoneji layya ɓe sappi soki o maɓɓe gonɓe maki ɗiji nayyi Bara Abdul Aziz on kanko ari simo yewtide oɗo hadis o wiya yaafe junngo hanko on ɓuri gaɗɗude junngo nelaɗo mon sallllahu alayhi wa sallam yadi abisaru min yadi rasulillahi on waɗi so haali ɗum a teddingol nelaɗo par ce que ko Allah inni teddinemo mawninemo so joftike mara yo feewi nden o wi ɗiɗo ɓiiji nayi ngol dammol laƴaygol kadi hara hongol laƴata kol no feeñi no ɓangi si ngol fokkiti ngol fokkiti ɗi e ɗimmoji maggol ngol wawata hewtitade ɗi oɗo wiyete al arjaul bayyinu zartuha ay arjuha ɗimmol ngol ɗi dagota ko ɗin ko ngol kadi dammo ngo andanɗa hoore ma ko fuura yiitere won wal awramul bayyinu awaruha hara ko sengo woto dammol ngol yiirata ma nagge nge maɓe ngeɗoɓe ɓangara goɗɗo kadi dagota dammol ngol ko dammol nawnugol ma mummon tan nawnu ko nawnare wulɓinide enen sa moƴƴana e saɗo e kadi cellal sa ñamde sen daari ɗum to nerɓe kala yahowo ɗo addiya ɗo wako ko ɗo beyi hara ko hirsoɓe sa addi ɗo tewgu so tawi woni ɓeeɗaɓe ceggal taw ɓe daari siɓe humpiti ɗe tewgu hippoy ɗay sa defi balɗo ɓeyi woɓɓe noon sikkede ɗo haray ko hollugol ɓe jippu goɗɗo o ko fi wata ñamɗin jama on on ko wonde poson ɗon yimɓe nawna nayaɓol ngol ko ngol wori ngol ñoñugol wala aji famulati la tunqi ay alkashira ɗin ɗon kadi wonda e cendal façon ndiɗo nayyi nelaɗo sallallah sallam ɓe sappite maki façon ndiɗo nayyi sellata ka layya musidɓe julɓe allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi hamd haray ko noon kadi musidɓe julɓe e ɗum ɗo kadi ko ɓadorɗum allahu tabaraka wa taala no sellande imamu waɗata hutuba makko iidi o jippo ala ko layya o nangalo makko yaha wata ɗum ma ɓinga ɗum ɗo minen ɓe gandirande ɓe tawama ɗo iidi imamu hir saabi o tawimo mari ko liman qadara wata goɗɗo inde ɗo mi way noon hara jingal commune saɗa jam mi rewa e kore e payari doni ma la parce que waɗi no mari feere imamu sono mari feere sa ɗaɓɓugol mo dammi jeeɗɗi ma geloɗi ma nayi o hirsa o moƴƴina e jokkodira ngal e kawtal ngal miskin ɓen ɗum kadi no moƴƴi nelaɗo sallallah sallam ɓe meeɗi layyade ko yaata e kiloji capanɗe nayyi ɗum fof ɓe nafa ɗum ɗum tew haray ko wallitagol miskin ɓe musidɓe julɓe haray kadi ka hirsugol ɗiɗo dammi no yiɗande imam si himo wawi hirsude yo kanko tigi yo hujjitan hoore makko hirsugol ngol sowona ɗum o jonna kadi goɗɗo ɗo dago kadi sonnajo julɗo si himo wawi hirsude himo suusi doole no woodi laɓikin no weeli mo jogitana nde o hirsata winde bisimillah ɗon hirsa ƴe ko sahih Bukhari ɗum kadi koko dagino musidɓe ji haray noon hirsugol ngol ko gila ka ɓen juuluɓe on ɗon nokku gila ka almaɓe maɓɓe on hirsi ɗon kamɓe kadi ɓe hirsata mo hirsi aɗo imamu mum on hirsude kanko haray waɗa dammol layya ko dammol diin haray noon kadi mo heɓari feere hande no heddi ɗo kadi balɗe tati ɗum ɗo gasi woƴetenen ayyamu tashriqu salat hande haray ɗe garde timmingol nokku ko Allah haalno ko suratu alhajj aya 28 wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat janngo gila janngo eɗen ala e aya hombo Allah wiɗo suratul bakara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ɗo haray ko ñande sappo e goho donkin e sappo e ɗiɗi e sappo e tati haray no dago kadi nde neɗɗo hirsa wonande on mo heɓano feere hirsugol o yiru mede Allah nden no yaaji ka haray noon ɗum ɗo hirsugol ngol no lanna sanga nde hammiri mutugol nangue ngen e tenen on mo heɓani ko hirsete ha nde ñande haray hikka on koyo yaafo musidɓe julɓe haray yo kazalika kadi fiiɗiɗo layyaji musidɓe julɓe e kala manin sintere ƴiiƴan e ɗum ɗo allahu windanaymo baraji si tawi andi eɗe laaɓi wona innigol ko min hirsi ɗo baali ɓuri ndi fof de takko ɗo fo wayre nani nokkede goo
baali ndi guluji temedere goɗɗum ɗum heɓay nayi tati ma nayi ɗiɗi muskimɓe buy hara hawray e mum sabu allahu tabaraka wa taala kala ko waɗiraka fi makko ha jaaka o wi suratul hajji hewtata allah ɗuuɗugol tebbeeri ɗi wona kadi irugol ƴiƴanna ko ɗum heewi ko kanko ha jaakani walaki yanalo taqwa min ko hewtatama toon o jaɓa ko on neɗɗo waɗɗa ɗum ɗo fi kulol allah o andite hoɗo sunna nabi ibrahima sallllahu alayhi wa sallam oɗo waɗi sunnaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki inna min kalami nubuwati l ula ida lam tastahi fasna ma sita rawa lboukhari min hadis abi masud lbatin haray ko ɗum waɗi si woni ɗo kadi balɗe e garay ɗo kadi e wurnitogol sunna yani alkalimu kalimullahi sallallah sallam woha moussa nini ka sunna khalilullahi wonde si woni ɗo kadi balɗe garay ɗo kadi joni ka sunna ka kalimullah ɗiɗo leyyaji annabi ibrahima waɗi ɗum allah yamiri kadi nelaaro kan kadi yo iwtiru ɓaawa annabi ibrahima yo ñentimmo to jangguiɗen no fimo ka suratu annahal e haray noon musidɓe julɓe haray no dagano kadi famille o nge galle ɗen jongallem si itti dammol gotol ɗuyyonani hedditiɓe fof waɗa inugol ɗo joni wa haray ɗo joni imam o itti reɓo makko ɓenne ɓe fotata fodde nayo ha tato ha ɗiɗo mo kada ko mayita dammal so tawi noon feere kadi no woodi waɗe tawi noon feere ala gotol yoni so ɗum kadi heɓaki kadi wona e woodigi tampin hoore mum la yukallifullah nafsan illa wusaha le yoftigo zo saati min saati haray mo kala yo ɓokku yeru ko mbari konge ko wawi kon haray toujours andite nde ɗo ñalande hande ko ñalande weltare ñalande weɗo weɗo kono haray toujours andite weɗo weɗoji men ɗin ko takkodirɗi e yettugol allah e jarnugol mo e ɓuttugol moƴƴinde alhaaliji ɗin hakkude meɗen e taguɗo hakɓe meɗen enen kadi sabu nelaɗo sallallah sallam e maki kamɓe no hawri ɓe alhaali julɗo si heeɓimo ɗo joni ko wiyete ko weɗo weɗo o jarna allah hara ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude so jarnani si o heeɓi kadi ko mettimo ma ɗum sono ma musiba o muññora ko noon kadi ɓuuri moƴƴude no jangguirɗen ɗon ka defte yani saria haray ɗo komi faala ɗo gaytorgol ɗo waddana yiil e ɓornateriji ɓe guure men nden teddini ka fayɓe ka jiwɓe ɗon gandi ɗo gila janggo a faɗɗi janggo so ari ɗo toon temɓe wesfi e o ɗo kadi honno latiri kundaɗo bouba zone façon ɓornateriji ko yiyeten ɓiɓɓe julɓe rewɓe no ɓorno a sikkata ko babay ɓeɗo hanki ɓornino kaftade waɗi kala hikka juuma ma woɓɓen sa sikkeɗa sa ko baba o sa wonno wonno hatibo on sa ɓen ay ɗo waɗa ɗo ko jiwo ustaduni ma ko ni hen wattane yiile ɗum may landete fi nde ɗo ɓe guure allahu azza wa jalla woni ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wattane yiile ɗum wata mahu hitande nden fof e nder balɗe seeɗade yirbinen konko mahune ɗen haray wattane yiile mum musidɓe julɓe andite ngal lantitoyde fi ɗum ɗo haray kadi tebbeeli ɗin ara ɗum haɗi ɓe jaɓata ɗi mare kono haɗi so goɗɗo ko ittiden ɗo ñawre joni ɓe maaki joni ɓe wawi marude ñamom balɗe ɗiɗi balɗe tati ha tawi joni wonde ɓe ƴetta tewngu makka ɓe yorna ɗum ɓe naɓora ɗum madinatul munawwara waɗi gila janggo haray ko wiyete kon ayyamu tasri ñalɗi yornirɗi tebbeeɗi ɗi ɗum kadi min garoye fi mum musidɓe julɓe haray ko yewtete fi ɗum ɗo kono no heewi kono aray mbiɗo yaafino tentini no wirɗen noon sonnaɓe ɓen bandiraɓen ka juulirde to courant ala nguleni ndin te hande kadi golleji no heewi kadi ko jalande juma haray kadi ɗo hande mo allah o niwinani juulugol ɗo iidi si o heɓani feere juulugol juma haray ella o ala haray noon karawa ko waɗɗo konkuɗi tati woɓe inni si woddigi juuli iidi ndin jarahimo juula ɗum ha alan sara konngol o woɓe inni so woddigi juuli iidi ndin haray jarabi mo juula juma kono juulay fana woɓe inni haray o juulata onno juma o fana o kono karawa komi ɗuno ko qawlu daif ko selli kon so a juuli iidi ndi hiɗa wawi sa heɓala feere juulugol juma juuloya fana amma ha kalan sara karama ko ɓen ɗon ko ɓuri gongal qawlu rajuɓe yo sabu ne latno ɓe makono hande ɗen hawtodirde fof ko allah wondiranen ɗo jumaje ɗiɗi idul sanawi wa idul usbu'i iidire nde hitande ɗen e iidire yontere yankore ɗen ala kulli ko ɓuri moƴƴude kono noon yentaɓe tentiniɗon imamu on imamu no ɓenni kanko yo ar so heeɓi tata ko juuli ɓawa makko alhamdulillah seɓe gaɗa e goto alhamdulillah kono kanko ara yo ar watta woɓɓe ko yimɓe mbeɗen min yahno e juulugol juma kono min tawande imamu alata aray waddane yiɗe ɗum ɗo musidɓe julɓe ɗiɗo nemaji allahu tabaraka wa taala ɓokki en ɗum ɗo
ndare ɗo laɗɗe no lagge kafaje ɗum ɗo foɗi dammi kanji ɗi anda sinnama ɗo hitande kala joni o yaafoto sengo fof itten ɗon tato pette moƴƴuɓe tato pette haray noon joni noon ko hawraɗo o innetake ko oɗo mako gonɗo leñol sikki buy inne mbiɗa yawno juulugol ka wonay ɗulle buyna ɓe yaali on ɗo oustad mbiɗa yawno juulugol eyyi oustad no hunde tawata kanko hawrite e ɗum ɗa ka joni goɗɗo sottiri ɓiɗɗo mum ɗum ɗo wonno hirsude ɓiɗɗo mum joni anga inne wona ɓiɗɗo ma o hirsata modi ɗiɗɗo won ɗon dammol yiɗo ko marɗa feere yo taw ɗum gi selli hay ɗum yalla wala ɗum ɗo musidɓe julɓe en torki allahu tabaraka wa taala yo allahu jaɓani golleji min moƴƴiri yo allahu yaafo en falajireji belɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق ويسر يا عزيز يا غفار اللهم فرج همنا اللهم نفس كربنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخاصة في فلسطين اللهم تقبل للحجاج حجهم يا الله يا عزيز يا غفار اللهم فرج همنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كل عام وأنتم بخير بارك الله فيك